Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ronnie, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kablawan kayo pa nga awan labas dita istasyon ti radyo. May saak kadagiti naayat adumdumngeg iti programa yo. Awagan naklatan itinagan a Ronnie. Saan kami matapobre, ngem iti edad ko atalupulo, ket single aklatta. Kunak no gasat ko ti agbaak, ngem idinamamok ni Mia, na addaanak manan iti baro anamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronnie. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Break tan, Ronnie. Jakon kaya ti makirelasyon kan ka. Tapay, Angela. Adda ka di madingay naramid ko? Saan akas kan ka ti kayat ko apakikalay saan? Day tala business mo ti asikaswam. Para matlaan ka data dito yung aramidak, babe. Pangasim, di nak-i-break. Ditakan! Hoy, Manong Ronnie. Itay ka pa'y apukpukawan. Di na ka di mangmangag. Ha? Saan mo ta nasumsumrak di may sa akashir iti restaurant mo, Manong? Mabalin ka diya si kapay lang ti sumukat. Uray may saal daw lang. Awan agbantay ijay beauty shop ko, Manong. Iso asikalat nan Agkita akto ti may sukat. Ay, ungayam. Pudno ka DJ ko na ni Manong Paul. Imbrek na ka ni Angela. Ha? Bayamon day di a babae, Manong. Di mo latan ikaskaso. Apay, isulaang ayat ti babae. Ay, agsisinublat tumutlaang ti lalaki apakikuykuyugan na. Jak tupay amon no asino jay nobyo na ita. Adda ka di ebidensyam, Alexa. Adda. Mabit na ang ipakitak te picture da. Inalak mo't na ang iti Facebook na, Manong. Anya Facebook. Awan mo't makitkitak iti Facebook na. Amangan mo't na da sa bali nga account na. Mabalin ka di amaamuan. No anya tinagan na iti Facebook nga ibagbagam. Dahito ni Angela. O, kita dagiti impos na picture da. Oo. Addamot gayam sa bali nga account na. No kasta. Nabayag gayaman aluklukwanak. Ne. Pare, kita amat manantay customer tayo nga ada anak na. Ha? Di mo ibaga nga umapal ka. Kwa. Saan mo pare? Gasat kong samot ti agbaak. Ha? Kat mo addamat ni Angela. Apay lang ang amin adi mo ikalaysa. Addamat kwartam. Amon Paul. Saan mo't nga ay ayam ti makikalaysa? Ken saan ani Angela ti babae akayat ko? Party girl ni Angela. Anya nga ti masakbayakan ko na. Naimbaglayangan, time break nak. Anya? Kunak na may salang ti Facebook account na. Nga madapay gayam sa bali nga account na. Kat ijay na nga ipopost dagiti ladawan da kadagiti babarkada na. Amang ano talo, wano upat pay kit di ti account na. Napintas. Kan siksing amin ni Angela. Nagasat ti mangikalay sa kankwana. Ay, sardang anak man Paul. Ha? No kayat mo, disikan ti mangikalay sa. Ha? Awan parikot kanyak. Alexa, Ni, itay ka kadipay ang nakatakder di tama, no? saan met? Iso ka di ti best friend mo? Uy, Manong. Iso nga di bagbagak itay. Single pa ito. Hi! Ay, Manong. Tangay nag-resign di may sa akashir mo. Ang mga nung mabalin animiya ti may sukat. Nagagat da ita.
Mabalin mo. O sige, isubmit mo dagiti requirements. Pare, umay manan ni Angela. Anya nga tamanan ti ibagaday ta babae. Hi, Ronnie. Kumusta kan? Sige pare taas kas wag dagiti customer tayo. Nasaya atak met, Angela. Anya ka diti bagang. Mapan kami ang picnic inton Sabado. Amang ano kayat mo ti sumurot? Pasensyakan. Ngam sa anak ama ka umay. Aduter aramidak ditoy. Kan maesta. Im-break na kon. Saan ka di? Nainbag nga agsapam, Sir Ronnie. Kastamit kin ka, Mia. Awan gayam. Ni Paul, timang train kan ka, ha? Yay! Congrats, Mia. Adan baro ang trabaho. Agyaman na, bes. Kita nga rodan, Mia. Okay. Good luck, Bes. Di mo liplipatan ti agisam, Juan. When bes. Nag-lunch ka din, Mia? Saan pa'y, sir? Inton madamdaman. Ado pa'y ti customer. Paul. Mabalin ka diya si kapay lang ti ag-cashier. Ag-lunch kami kini Mia. Sige pare. Ha? Uray muna kalaktan, Sir Ronnie. Umay kakit din. Kayat ka mama mo iti husto, Mia. 5 na bulan nagtrabaho ka dito eh. Ngam italang amadaanak iti gundaway amang kadwakan ka. Kanayon mat ngamin akadwam niya ading ko. Tunggalag break ka. Iso nga may kan. Intag lunch. Kumusta mo ti panagtrabaho mo iti restaurant mi, Mia? Mayhat, sir. Uray kas kasano, ada maurunong ko. Kan makagatangak matan iti kanan mi kanitatang. Nasayat no kasta. Ada ka din boyfriend mo? Ha? Awan pa'y, sir. No kasta. Mabalin ti agaram kan ka. Ha? Amangan no pagbabawyam to day na nga aramidam, sir. Pobre kami laang. Kan may sa, siyak tinamnamaan ni tatang ko ang mga sikaso kan kuana. Awan mo't parikot iti dayta, Mia. Si dada anak amang tulong kan ka. No kasapulam ti tulong ko, ibagamlaan. Iti kasta, saan kan amarigatan, kabayatan ti panagtrabaho. Naimbag nga orasyo, tata. Adda ka din ni Mia. Awan baraw ada. Umunag ka. Ada ka din na patog nga ibagam. Umay ko kung masukunan, tata. Si kakaday ti boyfriend ti anak kaw. Saan pa, tata? Sir, ada ka maggaya man. Intan, Mia. Amang ano adon ti customer ita. Ronnie, ag-resign akong akas cashier iti restaurant mo. Ha? Taapay. Amangan nga minuguraan dakdag iti katrabahwak. No maamuan da nga agar-aram ka kanyak, sir. Numay papan iti dayta. Siya kung timakam mo. Agyaman ak kasta. Angam. Adda ka din namnamakan ka, Mia. When? Adda. Naimbagarabiyo, tata. Kastamat kan karo na eh. Kumunag ka pa'y, tagkape tayaw. Agyaman ak, tata. Agtugaw kayaw, tagtimpla ak iti kape. Siya kung tagtimpla iti kape, tatang. Baraw ka. Napudno ka kadimat laang kan ni Mia. Wen, tata. Ipanamnamak kada kayo. Saan ko alukwente anak yo?
No kasta. Inaklon na ka din ti anak ka. Wen tata, dayta ti makagapo, no apay akanayon ko asarungkaran. Alexa, kita man no bagay ko to'y batok. Naragsak ka, Manong. Apay, inaklon na ka din ti best friend ko. Wen, nagasatak. Taynyam amom kanyak ti best friend mo. Kunak tumot ngamin. Bagay kayo launay. Agyaman ak no kasta, ading ko. First man sarita ita, babe. Anya ti kayat mo regalo? Uray anya, babe. Tinapatag. Nagkuyok ta ita. Ala, agpili kan iti kayat mo. Siyak ti agbayad. Mapanak pa man iti CR. Urayan nak dito babe. O sige, Ronnie? Sika ka di dayta? Anya tar aramidam dito Angela? Kan, apay na dayga mo a shoulder bag. Babe. Adagayam na lipatak iti shoulder bag ko. Babe? Iso ka di dayta ti girlfriend mo? Wen, Angela. Iso ni Mia. Anya? Babe. Sino tay babae ang nasabat ta itay? Ni Angela. Ex ko. Oh. Apay ang nag-break kayo. Saan ta na pagsaritaan day ta banag, babe? Nakamove una kon. Nagpintas kan sexy ti ex mo. Adayo na pimpintas kan siksi ka, Mia. Apay, agselos ka kadi? Saan? Anya ko mga iti pagselosa. Katsak mo ti pinilim. Wen, awan ti rumbang apagselosam, babe. Si kamot gayam, babe. Naimbag abigat mo, babe. Ada ka din ni tatang mo? Wen, ada ditoy. Apay aya. Ada ko man napatag nga ibagakin ko, ana. O sige, umunag ka Naimbag ngagsapa yo, tata. Kastamat kun ka, baraw ka. Anya ti ibagam. Tata. Kayat kon nga ikalaysan ni Mia. Ket sapay la kumata umanugot kayo. Babe, No pudno nga ipatpatag mo ni Mia. Apay kit din asaan. Kat sapay kuma taaywanam kan di mulukon ni Mia. Baraw. Nagkalaysa kami nga rod kini Mia, Mr. Lonely. Ket naadaan kami iti dua nga anak. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngem saan met gayam. Tay dinam amok ni Mia, isugaya men, ti kagasat ko. Nasaya at met ti langan-langan mi ti katugangak. Ijay balayda ti pagnanaidan mi. Nariknak ti panangipateg na kanyak, ken kadagiti apo ko na. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ronnie. Agyaman ak pagayam Ronnie, iti daytoy apakasaritaam. Talaga ada kayo kinimiya tinaikari titunggal mesa. Kaya't sapay ko tagbalin kayo anatibker amang saranget. Kadagiti dumteng apanubok iti biyagyo. Tapno agtultuloy, tiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Ronnie iti Baguio City. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo, kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.